ai nó cũng lệ Pagimanain kami kapagimanan na pagurao sa depan at tambus sa makadurat at pendurat tanian inakagiyemis rumendig ahidulah sokin derasana ulak iyo malailang hindi nakadikuwa itatawain iya pagpapasabula doon sana ulak apayon inimbuna nakadiniwata din sadar dua may kata ademi anak wau denaratain isteno bebanak gepiakan dering amin malungas sendel marawal sana sarasai ko lamitaken inaona kimaday kumaranden kasi bulawa na mataya hinilaut niyan sudah pikir aku mawatan akan boleh ya tuh dia mohon ibu kosakan demane ugi kirau korami gahai dulak ibu aku delina hilang sa bibi erekano buaw na mataya di kude na pagimanan kaya kang gelingan na idumujiya ina bedempag na ibu kapasilim ulawa lahianan dewa selimu pangedongan sapa kita ya gawi sana waulah inane no denakano buona taidegan kakariye pelau ko aula mita nata nakung kadena na inumahu akabkama musalaka wami belasata demana kuwa saka isak ya kala busiana sapa demana diri patana aidulakan inaon ramina ada kumarande ina ayade nani maruna aidulakan isaka
Kakagie papino bude kola mitane Namo dia ina kadikode nepagi manain Apagapa kasabula duo ngasi ay doa lahiranun Abid na malanggaw gedung magaling benasagap Panon nila inadana idulakain Syata teranu sandangon Nasara inoray tiginamay Nakauliwanak kaiman Ay ako nalalako Napakapanugod ang kangin Sama kaya nga namin Napagpapasabulay doon Akadi ko ikatawanan na apayuli nimbulan Kaliniwata di na sa dayayar Umay katadari Isinubo panagkog Mataidapangin Di ko kerahil Ikapayorin ibungkong Pasigulawan na matanya Nagurakan din na pangalunan Inanay-no ko nakalumaod ka mambawaw Inay-nao animarun na Katayamin ang lambas O nilang ipakaingit Iabandami ng lamba Kakagiyap makin Nagarusta ka sa nadamaraw Ay dumujiya ina Idudu pagurikon Sa kagiyam isumandi Di kararano na koroon na
Anak ke Malay. Tepang anak kamu ya. Anak ya Bangladesh. Rasa ya rasa ya aku dua ungkau kasar bepan salah ini karena doa amin saarugin kemuliin inaya urian anari ini buna ko aniyan anada Inabu ulawang kumakain Inakinoang kamaraw Iyasa kita sumilayo Kami bulog sa aranon Iya di pekarang genatan Anaya orinya ini Inamiya ka tabu Apa ada di keyonan Sebudawa nama tanya Anamiya ra'akum kadang Bestari bunda saya hadir Kenapa bayu wikaranul Nde? Wah berapa? Lagi itu masuk nih kami rompet